Хайырлы ақшамлар сіздің дихатыңызға хаберлер афта нәтижелері программасы авали етілі. Студията мен Айша Шулакова чалышам. Ен мұйымбе актуаль әдеселерінен таныш етежем. Қырымның санайы мәселелеріне мәліви ярдым берілежек. Ахмеджетнің бала бақчалары яныдан чалышып башладылар. Николаевка қасабасындаки пляжлар абадалаштырылacak mı? КФУ-ға баққан Агросанайы колледжінің базасында алма бақчасы сачылы башланды. Айпетри жыварында яны қоба тапылды. Бұл ве башқа әдеселер ақында программамызда сейретіңіз. Қырымның санайы мәселелері коронавирус ақыбетлеріні енмек үшін мәліви ярдым елді етежеклер. Оларға кичік файызлы, имтиязлы зайымлар берілді. Бөле мәселелерінің бірінде мұхбірлеріміз бұлындылар. Красноперекопск заводы имтиязлы заем алған шirketlerden birincisi oldu. Müessese regionun liderlerinden biri sayıla. Su ve gaz keçirgen borularını işlep çıkara. Şirketke 5 yıllık müddetke 15 milyon ruble ayrıldı. Bir yılda bu miktardan 5% kaytarılmalı. Bu paralar işletme sermayesinin yanılanmasına yollanılacak. Очень хорошие условия. Сейчас мы можем закупить сырье, выплатить зарплату вовремя. У нас были проблемы с выплатой зарплаты. Zavodun esas müşterileri kommunal hizmetler ve adi firmacılardır. Onlar toprak suvarılması için polimer borularını kullanırlar. Mahsulat işlep çıkarılığı mahsus maşinaga bağlı. Onu ekstruder dep adlaylar. Aparat polimerini kayta işlete ve бору колемini şekillendiriyor. Насыпаем сырье, поступает в бункер, идет плавление, как говорится. Közөгünde boru satılıp korunuşu kabul ete. Готовую трубу наматываем на барабан и на 100 метрах обрезаем. Ну, смотря какой заказ, можно и 200. Выработка в среднем вот таких вот рулонов, да, можно сказать, сколько в день? Ну, 13-14 бухт, если все хорошо, если без остановки. Pandemiya devrinde iş toxtamadı. Azır mahsulatın kolemi 2 kerege eksilse bile, mında çalışkanlar hiç toxtamadılar. Сейчас у нас план подбить, больше намотать трубы на склад, чтобы когда начнется сезон основной, мы могли сразу оперативно действовать. İmtiyazlı zayomların usulünden biri, müesseseler paralarını anlaşma tüzülgen son, tek 2. yıldan başlap kaytarabilirler. На сегодняшний день мы рассматриваем 16 заявок на общую сумму 281 миллион рублей. По поручению главы республики были выделены средства из регионального бюджета, не дожидаясь федеральной поддержки. Şimdiki vakitte 60 milyon rublelik 3 kredit anlaşması tüzüldü. Müesseselerinin isteklerine cevap verilip devam etti. Dilara Şevketova, Ruslan Minayev, Vitaliy Golubov, Millet için. Қырым тибетчилері Ичтимаи Саве Роспотребнадзор идаресінің хадимлері үшін жемаат наклетінде бедава қатнав елінің сонына девам еттірілді. Қырым Девлет Шурасының топлашуы кете шатында. Қырымда яшаған гражданларға Ичтимаи дестек чірелері ақында Жумхурий қанунға денішмелер көрсетілді. Хатырлатамыз, әвелері бұл қарарға Қырым Жумхуриетінің елбасшысы Сергей Аксенов қол тұтқан еді. Наклет шirketlerіне бұл параларны қайтармаға сөз берелер. Ахмеджеттің балабақчалары яныдан чалашып башладылар, амма невбетчи группаларға тек ішке чыққан ана бабаларының evladlarını қабыл етелер. Самоизоляциядан сон мәселелерде балалар насыл шартларынан тәрбие алғанлары ақында Султания Ситакаева тариф ете. Лучик атлы 16 санлы бала бақшасында күн енді бойле башлана. Қапы үгінде балаларны қолчақ ве маскаларынан имшіре қаршылай. Оларынан sıcağını ве алыны тішкере қолларына антисептикнен сүрте. У детей есть температура, мы их отправляем. Даже если есть какие-то заложенности, болит горлышко, красненькое горлышко, мы их сразу отправляем домой. Эмине Селаметова эко оғлыны қапы үгінде қалдыра, бинаға кірмеге ясақ. Онан айтқанына көре бала бақшасының açılуыны сабырсызлық енбекледілер балалар да қуваналар. Чүнки еждашлары, достлары ве ойынжақлары арасында вақыт кечірмесі пек мирақлы. Ходили мы в дежурную группу на момент, когда он был вообще закрыт. Дежурный сад был «Радуга». Вот, когда открыли нашу дежурную группу в нашем детском садике, мы вернулись назад. Конечно же, детки соскучились по нашим педагогам, нянечкам, воспитателям. Балаларына группаға тек эмшіреп баққан сон алып баралар. Анда олар да бір сефер қолларына ювалар ве сабалық емегіні ашайлар. Бұндан сон оларына мирақлы дәрслер беклей. Будем готовиться к празднику Дню защиты детей. За занятия будем сегодня клеить шарики, делать воздушные шарики.
Бала бақшасында 9 нәвбетчі группа бар. Қайделер бойынша әр бірінде 12 талебе қатнамақ керек, ама олардан сайысы әп артта. Әр күн ана бабалардан яна аризалар қабыл етіле. Всех детей мы принимаем. Единственное, только если новые дети поступают, мы требуем справочку от педиатра участкового, что ребенок здоров и может приходить в дошкольное учреждение. Никаких других справок мы больше не требуем. Нам не надо справку о том, что родители работают или не работают. Ахмеджетте олған 64 бала бақшасының епісі çalışы башлады, ама тек нәвбетчі группалар режимінде. Умумен бутун шәрде олардың сайысы 305-ке ете. Султанеста Каева, Рафаэль Вахидов, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымда июль айының сонында амброзия гулеп башлай, ләкин аллергияның себебі олған өсімлікке қаршы күреш шындыден башланды. Ярымаданың чешет регионларына оны yok etmek мақсадының тешкірулер алып барыла. Бұл от не қадар зарар кетіргенін Наджиисаева біле. Ешір аллерген өскен ерінің фотосын чекмек ве өсімлікнің пробасын алмақ. Бұл кейік отын yok etmek үшін бірінші адымлар. Сабадан Ахмеджетте Россельхознадзор Женебе регионара идарияның рейді кече. Бұндан сон эпсы алынған пробалар экспертизаға yoğunulacak. С карантинным растением отправляемся в лабораторию для подтверждения, что это карантинное растение. После этого нам дают заключение. Bu өсімліктің оғына алмаға істемеген сайыплерге қаршы мемори жеза тайынленесі мүмкін. Оның үшін ердің сайыбы девлет хадимлерінің мұражатынан бірден сесленмек кереклер. На территории Республики Крым было установлено карантинно-фитосанитарных зон общей площадью 328 тысяч гектаров. То есть нужно обследовать эти карантинно-фитосанитарные зоны для того, чтобы подтвердить, есть ли там амброзия или нет. Так как для устранения карантинно-фитосанитарной зоны нужно подтверждение в течение 3 лет об ее отсутствии. Bir bakıştan zararsız ot, lakin gerçekten bu pek güçlü alergiyanın sebebi olgan өсімліктір. Karşıntı көздер қызармасы өксірі bu meselenin tek bir kısmıdır. Ambrozия gülеген vaqt hastalarının sayıbı bir kaç kerege arta. Keyik otının çiçek tozu sebebinden sağlam adamlar bile ciddi sağlık meselelerine uğramaları mümkün. Onun için mütehassisler өсімліктің vaqtında yok etmek gerek deyler. Ну, дети, конечно, страдают, но я никогда-то от этого не страдала. Отекает, опухает, гортань опухает, пятнами покрывается, поэтому, в основном отек идет. Ambrozия ne kurgaqlıq ne de soğuktan korka ve mütehassisler tarafından bakılmagan yerlerde yüzlerce hektar yerge jayılıp kete. Bu keyik otunu boş yerlerde, yol çetlerinde, azbarlarda ve ata parklarda görmege mümkün. Onun menfi tesiri çokça ata oktyabrının ortalarına kadar süre. Ахмеджет Havalimanı yanındaki tarla bütünle ambrozinin tolu. Birkaç haftadan son bu keyik otunun өсімлігі meni boyuma yetecek ve bana böyle tüplerinin üstünde binlerce urluk açacak. Bu 40 yıldan son o da ösebili. Ambroziyanın bütünle yok etmekinin çaresi yok. O pek tez darqala. Onun tamırları terin toprağa tap 4 metrege kiren. Çiçek tozu ise yılnen beraber yüzlerce kilometrege uçup darqala. Cumhuriyetimizde ambroziyaga karşı kureş yıl alıp barıla. Kommunal hizmetçiler Mayıs'ın sonunda ellerine ot organ aletlerini alalar. Ama karantinli өсімліктің kureşinin en doğru yolu bu elnen onu yok etmektir. Çünkü өсімлікni tamırının çıkarmak gerek. Naciisayeva, Hasan İbragimov, Millet için. Николаевка kasabasındaki pляжlarının eksiri kısmı kazayı aldı. Koy memuriyeti bu meselenin oğunu almağa ve sahilini kavilleştirmeye tırışa. Ama güçlü fırtına buna keder etti. Meselenin tafsilatlarını Muhammed Zikriyev bile. Игорь Терлецкий өз достарының Хомшы койден Николаевкаға атланмаға келді. Пляжларының қошнуды дегалямында кезмек үшін ер жоқ. Ялда олған бұйық ташлардан язда ювынып оламайсын, дей. Пляжа здесь нет, как видите. То есть ступеньки, скалы. Вот то, что его ремонтируют, я не знаю, это походу никак не влияет. Но пляж на самом деле исчезает довольно-таки давно. Вот. Но окупаться здесь невозможно, потому что везде просто, скалы, вы сами видите, камни. И пляж в запущенном состоянии. Мне кажется, это не только мне не нравится. Я вот только что искупался, и многие ощущают до сих пор эти осколки от скал. Николаевканың кой мемуриеті федераль малие алмаға үміт етті. Реберінің айтқанына көре тек оларының ярдымынен пляжны құрмаға мүмкін олacak. У нас от поселка Берегового Бахчисарайского района до села Фрунзе Сахского района пляжная линия 7 километров. Поэтому нам, конечно, своими силами администрация Николаевского поселка тяжело
содержать такие расстояния и обеспечить берегоукрепительные работы. Это только необходимо федеральные программы. Бу ерде территорияларына кирага алган адамлар пляж ювылмасын деп далга кескен иншаатлар курмак керек деп айталар, ама буңа пек чоқ пара керек. Мы проводим все мероприятия, которые связаны с берегоукреплением в рамках наших финансовых возможностей. Но с природой, конечно, тяжело поспорить, потому что все берегоукрепительные работы, они очень значительно трудоемкие и финансово требуют больших финансовых вливаний. Бу кышта күчлү далгалар пляжны юмактан гайры яланы пикеткен шейлерны бозды. Вот на данный момент проведены работы по восстановлению. Вон там дальше вы видите, упали эти лестницы, они были подняты, значит, забетонированы, проармированы, и береговая, значит, гидротехнические сооружения были восстановлены. Шымды койны курорт мевсымыне азырлайлар, ерлі сакенлер буа куланалар. Вся наша жизнь проходит от сезона к сезону. Немножко были расстроены все эти годы, то, что пляж не убирался, толком не облагораживался. Но вот с этого года явно заметно движение вперед. Будем надеяться, что к сезону пляж будет готов. Ишлер геже кундуз алып барыла. Эркез туристлер келмесіні беклей. Сделана дополнительно очищенная территория, где будут находиться бунгало, раздевалки, скамеечки, мусорки, туалет, детские площадки, чтобы люди отдыхали. Также на пляже будут стоять шезлонги. Все это будет в расстоянии, предусмотренном нашим государством. Меморият векиллері қайтыткенлері кыбыр атлық еріні хуртармақ үшін миллионлар дегілді миллиардлар керек. Олар үмітетелер бөлі малия федераль бюджеттен айрылар. Мухаммед Зикриев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Кырымда пляжларда олған эски паспортларының мүдетіні девам еттірділер. Куландыжылар оларны 2019 сенесі әлде еткен еділер. Әлеге қапсызлықны темін етмек үшін тексуф объектінің түбіні тетқиқ етіп, санитар-эпидемиологик весиқа алмақ кереклер. Бөле қарарны курорт ве туризм везірлігінің тешібісі еле Жүмкүриетінің везірлер шурасы қабыл етті. Ярым адамызда Кырым Федераль университетіне баққан агросанайы колледжі базасында алма бақшасы сачылы башланды. Егрім Биндензияде алма терегі бір-бірінден 1 метр ұзақлықта сачыла. Бұлейха мемлекетіміздің университетлері арасында ең бұйық олажақ. Терек сачылуында бізі мұхбірлерімізді иштирак еттілер. Трактор тоқтамаздан чалыша виенді сачылған тереклеріні сувара. Эти 3 сорта высаживаются по 4 ряда в каждой сортополосе. Таким образом, чтобы было максимально хорошее опыление. Кырым Федераль университетінің базасында олажақ суперинтенсив бақча территориясыны 4 қысымға бөлділер. Мында ең рағбетлі алма сортлары сачыла. Delicious, Gala ве Гренни Смит. Олар бұзлатылған шекілде Ставрополия тарафындан кетірілді. Фиданлар бойле траншеяларда бізім иклимімізге алышалар. Суперинтенсив бақча демек бұл тереклер бірі-біріне яқын сачылу вадыр. Кырым Федераль университетінің базасында 10 гектар ерде 22 биңден зияде фидан сачылды. Бөлелікнен бақча Русия университетлері арасында ең бұйық сайыла. Лейха әмелге кешірулевінде оқув мүйсенің хадимлері ве студентлері иштирак етелер. Береберлікте бұл қадар иш 3 авто içinde бежерілді. Получаю знания непосредственно закладки нового сада, установка шпалер, посадка саженцев, разметка. Все это тут вот прохожу обучение. Бақча қомшы Голден суарыла. Яқын ерде су олғаны себебінден мұнда дегер мейва берген тереклер асырала білем. Мисал үшін зейтун, енді бұл мақсады үшін теплица құрыла. В прошлом году впервые в Крымском федеральном университете мы получили собственное оливковое масло. И по органолептическим, и по показателям объективным оно превосходит все основные оливковые масла, которые мы имеем в массовой продаже. Алма бақчасы Қырымда инновацион кой хожалығы программасының лейхаларындан бірідір. Биотехнология комплексы ве киберагрономияның лешіндеке меркезнен бір сырада топрақ ішенуінде пилотсыз учу аппаратлары қолланыла. Наша задача большая здесь сделать базу практик для студентов, чтобы они проходили, не выходя далеко, не отходя от аудиторий, проходили практику на
промышленных предприятиях. То есть, соответственно, здесь, внутри университета, мы создаем свое промышленное предприятие. И здесь мы выращиваем не только яблоки и оливки, но здесь мы выращиваем будущих высококвалифицированных специалистов, которые сейчас так сильно востребованы для агропромышленного комплекса Российской Федерации. Терекс ачылывы энді екінлене ята, бұрынжы берекетні энді екі бенгі гырым учсенесі жимаға ниетленелер. Ақярлы спелеологлар тақымы Айпетри живарында яны қоба таптылар. Мутихасыслар шымды тетхихатлар кечіре. Женеби топрақ түбіндекі дүния нені сақлай екен. Бұны Наджие Исаева біле. Bu unikal kadrlar Yarımadanın toprak tübündeki dünyasının hazinesidir. Haqiqi geografik açıluf. Kırım speleologlar da insanın ayağı basmagan kobanı taptılar. Mutaxassislar onu teşkürüp içindeki dünyanı öğrenmeye başladılar. Yani obyektni Aypetri civarında 9 Mayıs günü belgilediler. Bu vakit devamında ekspedisiyanın takımı 100 metrlik derinlikке düştü. Belki de tamam bu koba Kırım'ın en uzun kobası sayılır. Это у нас так вот есть такое поверье, Рубикон 100 метров пройти. То есть, ну, если прошел глубже 100 метров, да, пещера, как говорят, у нас повалила, ну, значит, это уже хорошо. Потому что основная масса пещер вертикальных у нас в диапазоне находится там 20-40 метров. Дальше идет диапазон пещер рекордсменов. Это там вот две пещеры есть. У нас шахта Солдатская на Корабеле, это рекорд Крыма, 500 метров глубиной она. И у нас на Айпетри шахта Каскадная, 400 метров. А основная масса пещер, да, вот 20-40. Speleologlar onlarca koba taptılar. Tek Anton Pryashnikov 30'dan ziyade obyektni belgiledi. Bu cedvelge 30 adlı koba da kırdı. O serevasını o akıyardaki 30. yalı bronebashne батареясы sebebinden aldı. Мы решили так, что мы будем в канун 75-летия вот Победы все свои открытия в течение этого года будем называть именами вот героев обороны Севастополя, ну, второй обороны Севастополя. Koba vertikaldir, onun kırışı 100 metrlik yükseklikte yerleşiyor. Пещера никогда не заканчивается, заканчивается энтузиазм у их исследователей. На самом деле, так или иначе, эти все пещеры, они разгружаются в пещерах-источниках, то есть проходят всю эту толщу, километровую толщу этого нашего массива и разгружаются. Это, собственно говоря, это и есть, как вот книжка есть у Дублянского, Илюхина, «Вслед за каплей воды». Вот вода вот через эти вертикальные пещеры попадает в пещеры-источники, которые питают дальше наши все водохранилища и так далее. Ну, наша такая почетная, самая заветная задача – это попасть из вертикальных пещер в пещерах-источниках и как бы пройти эту систему гидрологическую от начала до конца. Pryashnikov obyekt turistlerge kelişmeyeceğinde emin, o tek tetkiqatçı ve sportçular için olur. Для любителей палеонтологии там действительно есть интересные вещи. Вот, допустим, там, ну, не в каждой пещере у нас встретишь такое количество обилия вот этих раковин, ежей, всяких млекопитающихся, окаменевших, которые как бы торчат из стен там. Это интересно. Tezden mutaxassislar 30'kanın topografik syomkasını da yapacaklar. Bütün malumat Kırım Federal Üniversitesi'nde yerleşken Karst ve Speleologiya İnstitutu'na yollanılacak. Sonra bular hepsi Kırım kobaları cedveline kirsetilecek. Mutaxassislar Kırım'ın yalı kenarları olar için büyük ve meraklı hazine dep aytalar. Onun için gelecekte daha çok yanı açılımlar olacak. Naciye Исаева, Hasan Zivadinov, Millet için. Alupka parkı ve Massandra sarayına bakan teritoriya ziyaret için açıldı. Ama şimdilik birkaç sınır var. Obyektler teritoriyasına sutkada bir kere kirmege mümkün. Anda tek maskalarda ve en çok 3 saat bulunmağa mümkün. Cumhuriyetimizin Medeniyet Vezirliğine bergen emiri Alupka Saray Park Muzey Kuruğu'nun saytında neşir etildi. Yayınımız sonuna kele, şimdilik bu hepsi haberler edi. Rahatlık günleriniz yaxşı keçsin. Kurantalarınızga kuvanç ve bereket dileyim. Sağlıknen kalınız.